Superintendent of Police jongka East Castle District ba Vivek M nek sngi habai keren bat kinong tho khubor halor ke jingsha tenra jongki arngut ki samla pulie ka school ba North Eastern Hills University kabalajia ha kamit jongka khatnyau tarik unai weng arjar arpusan ulaong ba yauni uba don kiti ubala tip kerteng kum uparman M Sangma lapan ngat ha ka kendon shispa khandai jongka BNS kum ke jingtmu ban penyap ya keteik samla uba Vivek M ulai tu uba uni ubanya ya ka Maruti kar udai ubrio uba up security card hani Grims Hospital but uba syong basa pat ha kani ke school ba shu uba Vivek ulai tu ru uba uni ubrio bala tenra ya kini ke arngut ki samla puli udai uba lasyo khau yang but uba lapan hairstep ya kakali Ketuka accident kerja amba report mistake maka gate number 2 jongka school ba ni hu di halor kan arngat ki student ki badi jongka chemistry department dong bakla ki lam soldier ban lairam marmadiki sha sul hospital nakta pada ki la defer sha ka hospital nazaret ban ki berarut ki dalam ICU ki dalam haka unconscious state kita di kebeidai baru beri bawa terah ya ka yakit ya arwat pada ulah syakir ban menimhi lah ulah syaras ban ila register case soal kani ya ka kani kampung ila yo group asis de yo min bersama produce yo taksi ha ka code ban ya sini pan please kasih diru Uno sir ni banyak kali ini udah ubah saya security jauh kan igram kerana usah pada hak barat ke badan hari aku kata dulu apa aku tengok parmen sama benar kuno soalnya parmen sama parmen sama and ki kadang kerja kena bau pelabuhan hadian mengira lihat ke medical examination jung ni bola syakir ila bagadan ka bola di bagadan ka level of intoxication ke bami hap syukan ya kali UI ba tu jing tenra deh UI ba ki an dan ki ki ba mensau em ki ba mensau tiga ka gate tu kan hu bola julat dan ki ta gate hi bola julat tu kali hi ke tu ndai ba mensau tu ti ya Hatu ka kita pasal nak mereka berundi untuk le. Iya mentah aku kata kamnya di labu hi ka section ka ba hi ka ba cepat hi ka ban ni labu hi ka section 109 ka ba dei jok BNS ka ba dei ka attempt to murder kuma ka tu ban ya ba long ka surat ka bayar ka ba alaban i syai ba ka surat ka ba di banchu yat be kalau harta kadi ka cakap balong ka abala phalang ka light ka badan tu kam dega cakap bedum ru di ngilabu hi ka section ki ka ya ka tentu ada hatu sa phe jik tep le si ode udan daw shimet ek tu kan thaina kam no ya kata ni dang to ki chmat ba lada u itu ne ka dan ka daw ka ba kham shuai kan wi ji sir nah squat itu long ba dulu dia cerita kali ni kan ya kata ya ka kali nak si ke ni ha pa MVI inspection ni